ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ Saratchandra Sharma Impact News ki Manung taram oksire kasi Manung lagi topic si retirement, re-engagement and unemployment. Retire di tawroba, retire tawro matungda karigumba kanda kanagumba amagi habitat kanagumba amagi experience using someone's expertise duni area se swaida retire di tawhum di thokrasu magi experience to number more kanda amona re-engage tawba re-engage tawbu number more kanda Manipur already unemployment ki problem se Manipur da adum wange madudi around 8 lakhs youth haibadi educated youth ne tawbu thawk phangdabagi thawk thibagi sang duni aduna laibu wafam di maruina re-engagement se tawbinu re-engagement tawbu number more kanda already queue da lejaba thawak ngai jaba kangu singi makoigi opportunity du mange ta moi chance du mange haibagi area ne masi kyam chumbajano maswai sina kaya mangali thabak tanajariba mi singda retire tawbugi chahi retire tawrohogda re-engage tawbuduna kyam ka heli taseng na engagement tawbugi mathau sudum tabajala kanagumba magi expertise du sinaba kanda aduga masing yamna re-engagement tawdragadi unemployment ki karigi swai problem sing sidaida madwai do adum kaini adjustment adum tawbu yabjala natraga masing yamna re-engage tawraga na mu hairi wafam si unemployment ki karigi da problem amona thole habsi sunggodori bra haibagi matang kita khanana batanjani lengchen biriba guest singdi agi yet sing phabiri base Laitonjam Biken General Secretary JSC AMTUC amasung AMGEO ne Ahongshanbam Biken butaram nokchari Ahongshanbam Biken gi oi lengchen biriba se Ahongshanbam Mobi senior journalist ne tamu butaram nokchari du tamu Mobi gi oi da agi hek yet phamini jari base AS Kunjabihari retired IAS Officer ne Oja Kunjabihari butaram nokchari Oja Biken yawbugi di tasengpadi khoi Joint Administrative Council AMTUC amasung AMGEO gi 22 Charter of Demand Sarkar da demand tawbugi adugumba demand Charter of Demand 22 da 12 ta yawrgadi leiri yan hanbadu the adoption of 7 pay commission do oiba adubu matang lakpa kanda point sum yengba kada point number 12 to stop all form of service extension engagement re-engagement of retired employees against Government of India Office Memorandum number karigi swaigi Office Memorandum matang su palle re-engagement tawbugi karigi wafam topiro engagement re-engagement wafam topiro demand si karina nomar morga meruna AMTUC Joint Administrative Council na masigi demand yawi remise maroina ai ngasai panjagi ba karigumba kanda masagi retirement di oidi oiraba moi singche mu extension period ga haibatai engagement to bukanda somdadi thabak thibagi mayam singta makoisna re-engagement to buna kayam sapu pi bazaro swai area se aduga men 12 number Charter of Demand yawri maram achau maram chimtang kangjani ba yana Ahongshanbam Biken degi. Thank you. Koina Joint Administrative Council of AMTUC AMGEO na koina bai Charter of Demand point kungani thoi ji maru oiba point oji asi agenda sina maru oina khanagadaba koi service extension nama su re-engagement haiba akal khudimaki service koi government employee ama oiramaga retire tawraba matungda sigi amu re-engagement tawba service extension tawba si koi tawhonbigano na koi mamang gi government dagi su haiba demand simadi lengdana koi hojpo tanduna lakoni ado koina sidida maruina koina service extension tawba retire employee singse koina tawhonbigano na maruina koina thamjariba objective si maruina unemployed youths mayama koi thabak phangnabagi mana mahi masing tamjari khojari ba mayandu da masai service loiraba matungda amu mai service the whole toxil leragadi post vacancy oidrabanina anoba service sangba yabagi room duma number 1 da si ki khudongja su mangan ba roga number 2 da khoina uji lairi si sinna government gi oiba poni employee magi service to extend to uduna marum oiraga koi sing haibda service extension to employee ex ko ba miduna mana service to hold to gi maraksida khoi Manipur public life servant personal liability eki matungina karigumba employee mana aran thabam tormagadi magi mathakta khoi Manipur public service personal liability eki matungina mangonda karigumba khra tawba yaba singdo adugi khudong sabaduma number 1 mang roga number 2 da khoina khoi ethics amasung good governance na khoina mayamna good governance ka haibiriba point mayam du khoi sina marum oiraga khoi achumba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟꯗꯨ ꯄꯔꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯀꯜꯆꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯄꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤक ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ 7 ꯄꯦꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯗ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯗ ꯄꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯣꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯗ ꯀꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯗꯨꯁꯤ 8 ꯂꯥꯈꯀꯨꯝꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ 8 ꯂꯥꯈꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕꯁꯦ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯨꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯉꯨꯔꯤꯕ ꯍꯩꯔꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯗꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯀꯦꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ XYZ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯣ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯨꯗ ꯐꯝ ꯀꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯕ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯐꯝꯗꯨ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯃꯤ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯟꯖꯥ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯟꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯨꯟꯖꯤꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯥꯏꯖ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯁꯤꯟꯅꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯥꯏꯖꯇꯨ ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯩ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ using someone's expertise haiba kanda tangai phadana karigumba kanda di sinaba gi mathau dum tadurubra aduga yam toina sinaba yam masing yamna sinara kanda unemployment gi problem chu thonbra financial crunch chu mateng pangbra chideuda kaino ni masi samaina marakta re-employment over re-engagement over ka si sometimes it is very good okay yam phain su low poi gi matang lakani aduga ayamna खरददी थजोना कानदी है ना लोबोचु मतंग लाकनी और डिस्कशन दम थोंगना रकनी yes यम कानी हर आफ्टर ऑल व्हाट इज गवर्नमेंट कोई प्रजा की गवर्नमेंट पाइकलिबस की मयाम सी इफिशिएंटली इफेक्टिवली अदुगा याम सेंगना कनो याउन इंटीग्रिटी याउन थबक तौरगा प्रजादा मागी कानबदु फंगलु हाइबसिने डिजिटल दैट इज व्हाई मी सिलाकमा एम्प्लॉयमेंट पीदन लेदिबा मयाम सी अदुगी तबंगतन हाइजरि भाई I think happy basic objective to make benefits available to the people have any adu to bada akang hi myam sangi sadaron oi banata bada expertise there ba speciality person sing sangi retired to khre di mai gap to lai makha gi midra madu immediately mention bada competent oi bra oi dabra habi matang dani lai se hoi and karimba government sina yamna phajana transparency yauna tawre na lawra gadi yes there may be need to do that karena aina haijabe issue si illustrate tona ba gi damta aina haijaba da live example da 2014 da modi government lakpakanda
moina prime minister oina lapanda retire tawdana already atopam de engage tawdana leramaba Nripen Mishra haidana kainogi hana IAS officer oiraga retire tawdana try no ense am haiba telephone regulatory authority of India gi chairman oigerbase adu ma oigerbase di ek ki matungna amhana government gi employment piba yadabane even adu phauba because they felt there is a need for the services and the expertise of Nripen Mishra retired tawdana tokraba the ordinance to amatoraga say government employment over yaro haigibedo yahal why because the services of Nripen Mishra was essentially required by Modi government. Modi government amai thabak tu tauna bada mai ambition mai amuji mai amuri adu tauna one of the certain key persons are required. There Nripen Mishra was pick up to the extent that mang say hapa yaro have to bhaw yare hai laga ordinance dora happy baneba why kana batu ki neba mi loino ding amde similarly keno ama to PK Sinha na cabinet minister cabinet secretary when you government of India 3 times his services were extended 3 times abukan nataba extend to normally thatrukti hen tonate sahim to yawe 3 times to risigari perhaps keno Mishra keno Sinha gi du yamna khangudraga so perhaps there is a need for the services of Mr. Sinha yam apami oramani Manipur da haraga amuka example oibra maming di palaro si Manipur yam pick panina maming mathapan banu aite finance the resources ki finance ki resource management the resources ta yam hairaba yamna khangaba nipama special OSD oirambasi retired torakanda matamdigi commissioner finance principal secretary finance na ma chakhibada gave ama suddenly uyeba mai makhagi mina madu menkhatpa ngamdeba even mana menkhatpa ngamdeba despite his seniority adana nipasi amuk kaushalleba moina tha taruki tha tarege tha nipan ge adugumadi yam kanareba adugina sahaja it is a very good it is a very essential thing Modi na toriba Mishra ka habiba ngasagi Sinha ka PK Sinha ka ahum laka sangdu is adugina ba yam samna harab kanada bana krai jino haibra mayam ubiri ni mayam su ubirang mani aina ju khar khangi yamna low level middle level lower middle level ki mi hi yam hapsa stenographer ke karani yam hapudra in one sense so many people are there who can take the dictation who can take the typographical works to be a special private secretary guy was my minister gi government ga tongan ma mokhat chaja ba mai la nai mi hapsa re ri ta government na the facility pi pesa pi ma pi aduna ta da government gi employer retire to re na mo na mo karai no ke abhanda thatru hape tha sahim hape ga yam twin to he adu ma da na it is very bad haris aduna ding sai gi makha gi line su mangal le number 2 number 1 adi number 2 kwai makha da mathang to raga government gi leri sing loin darkar we na khalga thammi bini la kam muk se employment se employee sing se adu dia no ba hapak do despite financial constraint kale na hap ta banatana ati dirum hapak ri lambi su kai adi mi di amna magi expertise hai PK Mishra na tra Nripen Mishra na tra sai OSD finance le ram hai ba masak nai ba mi am se masi natabani na perhaps it is bad government ki policy ni na bad have there but perhaps there is a need to describe what to declare to police men khale amarom ne am kana ba poni for very selective specialized persons sadaron de tori city thorong kana de ne lowe han barong ro ni yam sum wo phom ni ka mu kan da tangai phado mo tang su lak tob din te yamna rarest of the rare ki mong da duga madumang na hekta mak ama so ta extend pang to to phim la ga di madoi su mi ni ngang na ri ba yes yamna tangai phado ba yes expertise ma ma na tra di ya roi ka hai ba gi adwai gi case to di pusalak pato mayam lo na ba dum yaning ni hoi a piece because his services cannot be duplicated by other persons to the extent moin pamad level hobu ngam da bani na adu madi tangi do adu de koi we should encourage exactly yam sumwa phom ne amorom da di ma se akhoi na u aso wo ma wa u mapung mari pha ba u ma ho ba se maroi na u na pi ba se u gi uhoi pi ba adu ga u gi sandoi ba ma sa mareng du na akhoi da urum su pi ba kadum bu kan da uzau tu da le ba kan da nung su sila ba da uzau gui ma khong du pai ga lumba ji akhoi swai da se bo den su kan ba ising ga chau ga su dum ka ga akhoi swai da ngak to tu ing ba em ba me loi phali ni phan ba se to da bo uhoi pi ri ngai urum pi ri ngai mayam pi ri ngai ti padi pa ba
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯎꯁꯦ ꯎꯍꯩ ꯄꯤꯕ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯎꯅꯥ ꯎꯅꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯎꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯎꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯧꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯈꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯍꯩ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯎ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯒꯗꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯔꯕ ꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯊꯧꯗꯨꯃꯛ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯥꯎꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯈꯔꯒꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯥꯏꯖꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯧꯈꯠꯂꯒ ꯏꯚꯟ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯧꯕꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯐꯥꯎꯗ ꯀꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯏꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯥꯏꯖꯗꯨ ꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯒꯗꯧꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯔ ꯃꯤꯆꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯨꯝ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯃꯟꯗꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯖꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯟꯁ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯏꯚꯟ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯌꯧꯅ ꯋꯥꯀꯠꯄꯐꯥꯎ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯕꯤꯀꯦꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯤꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤꯗꯤ ꯐꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 56D ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯃꯁꯨ ꯃꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯅꯦꯄꯣꯇꯤꯖꯝ ꯐꯦꯚꯣꯔꯤꯇꯤꯖꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯥꯏꯖꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯥ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯍꯣꯕ ꯂꯩꯅꯦꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯀꯥꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯖꯗꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯔꯤꯃꯨꯅꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯦꯟꯁꯟꯒ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯤꯕꯜ ꯑꯦꯂꯥꯎꯟꯁ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯗꯕꯨꯗꯤ ꯄꯦꯟꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯨ ꯃꯥ ꯀꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯥꯏꯖꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯄꯣꯁ ꯀꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯊꯝꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔꯗꯁꯦ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯗꯨ ꯐꯣꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯁ 15 yearsꯇ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯔꯤꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯂꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ 3 April 2017ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯔꯤꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯗꯤ ꯄꯤꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯤꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯊꯤꯒꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯠꯂꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯛꯊꯠꯅꯅꯕꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯌꯥ ꯄꯤꯔꯦ 28 April 2017ꯗ ꯑꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯦꯝ ꯏꯌꯔꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ AMTS ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ CBI ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯅꯤ ꯇꯧꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯒꯠꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ October 2017ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯁꯤꯟ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯗ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯗꯧ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗꯨꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯔꯤꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯔꯤꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯒ 6 months ꯅꯠꯇꯕ 2 years ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅꯦꯕ 6 months ꯔꯤꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ
ꯑꯗꯨ 2 year ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯁꯨꯝꯖꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ corruption free state ama oihani haibasi akoina corruption tawi haina charge tawbudi ngamjate adubu koi min hainabam lai koi gi ahing chima pa nyam thoba yam haugalaba adu maji test tawdrobak da diabetes laibra hana singnabam bhaulina adumai tawna government ji akoina sen chade natraga chai haibagi kai makhudam da piba ngamjadragasu tawraiba thawanghin ma thawangchina di akoi corruption free oiba state ama oidre haibadu de koi haishimadi haininge ana Swaiji yam chumdaba tawfam thokdaba the engagement is say single department amada 25 employees we use it engage to we lay 25 employees tawraga di madu block to me 25 ne koi service ta soko doisi mi ko ai oren kano dai pijaraga document aduga we use it lay ba kano ne ba ana sigi posidi tawfam thokdaba tawhidaba pone na I tham particular department amada mi kun banga extension hojik lady sinna bagi wafam duni yes ama niga tawba yamna madoi du mana trati yaroi ka haise tum akoi khangi kadum matam na tokane madongna department amada tawwi kumanga ga engagement to khalaga di wahang amadi tholok tabnate wahang amadi tholok tabnate tawbi aduna yam chumbo pham ne morom dhadi tawbi di maswai se hoi sum sai su akoi oja kunjabihari su yam kuina tabak pubiramba aduga yam awang thakta pubiramba ni re engagement tangai phatabus tum khangbiba adu ai mathau ta dabdinate madu bu at tawbi nga sai panbibada 2 years ki matang do dawa amuk chada advance ta 2 years ki extension dawa oja ku jebari karim kan nga sai 6 month ki piba ma 6 months advance ta 2 years ka pira so dai do kitang phajaba watpagi area am so dum thok dabdinate phajaba watpande lalabani tasengmadi lalabani adu cabinet lesi government ji authority ni cabinet na lawgibo ware authority ne lawgimni na khoina madu lali haina khoina haibadi yadre okay mamdi cabinet in principle di phajadre phajabadi wale okay tha taruk phajabadi wale haibagi area me ai kano makti uchar roi amukta da mi mapani order ne same department da re engagement auti yang bio kano de mayamang da haibadi phajadra mai to jore mi mapani ada sigi same department na 25 oji lay something is fishy here aduni da sigi posi yam chumdaba poni masi tawbum thoktabani sina so many people junior officers sing loin block to bire okay ada tangai phadana magi expertise lobbi gi hergati moisi promotion gi line da apan ba pidana block to hon bidana chumna da is a technical akoin expert abu wai na yum sabada kana architect ni ridna architect ne koduna ai gi yung gi design to bibu na tana yum dur ma khuting jindi apote nang yot punba laibak to ba whatever to ba sing gi to ba chumi la le habi wadani aina paisa changhaning da ba man khuting jindi yam thok to bane ba retirement do pibi ro pension pibi ro adu expertise magi expertise do sinna bagi damakta allowance kara pibi ro adu ba to biu ya adu magi department gi promotion line da kano na sai kano biken se tak pi gi to akoi gi liability act ta moji kaim to panya dramnina mana paisa si la ni sina thoma okay kanana dai to budure question no tholo guduri ba ana sigma pomyam se government na lana to bote yana ba moi hapse libra natraga paisa chaningi bra haibu question jama mina hangning da ba nate ba hangning ai ba na si tawum suk thok to pone jagoi thamjaningi okay thank you ai oja biken lakse oja break mutung lakse ke tawudu moroi no oja biken GAC gi joint administrative council AMTUC amsung AMGEO gi secretary general oibiremina karimba kanda re-engagement to bugi area se Manipur overall department da basing kem lei kaina thidok pi yaw khib jala adoi area du lak sake break matung na impact news ge manu honi yang video punam ke pham da thuna pudun lak sake impact news mi yang ta dun lebio break ke matung yang video punam pu am kana taram no siro japiken maruina eng sai hang je buduni Manipur ki department sing sida department sing kari sing government ge ani ke no sing sida re-engagement retire matam di yogdi yoroba retire to home di thoba adu re-engagement tawga thamba engagement tawga thambagi cases sai batai thawong sing oja sum aina GAC ngasai gi administrative council gi gen secretary su oibire mina chorokpa chap chapa mak natraga su chorokpa ma number gum bam legadra so that ayeng basing na su kitang pungling loksing oina na ba aduga adoi area duma aduga karumba kanda oja ngasai gi oja gi main demand ngasai 7 pay commission du bogda hojik ning ba thungdrimina 12 point yauriba ngasai gi stop all kind of re-engagement engagement gi kari gi matang dumadi khara lapna thamambagi wafam moidoribra natrang karigumba kana
7 ꯄꯤꯒꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯤꯕꯝ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯕꯤꯔꯁꯨ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯤꯒꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯒ something like protest ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯧꯕ ꯑꯃꯅ please go ahead ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃꯅ 2002ꯗ 9 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟ PG and Pension Department of Personnel and Training ꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯠꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯔ ꯄꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯄꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯅ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯕꯣꯝ ꯁꯥꯔꯨꯔꯤ ꯒꯜꯂꯁꯤ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯕꯣꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯕꯣꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯅꯪ ꯐꯪꯉꯦ ꯅꯪ ꯕꯣꯝꯗꯣ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯝꯃꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯝꯃꯒ ꯅꯪ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄꯣꯊꯥꯔꯣꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ IPS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ IAS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯕꯨ ꯆꯣꯟꯊꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ X ꯀꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯕꯤ ꯆꯥꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔꯗ ꯑꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯛꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ electricity hujik tawrisi kanano contact work paiba suma ngatane hujik tawrisi si karigino scheme paiba duna makhada na ing sai panjaba do Manipur Public Service Personnel Library ek ki matungina nangji thabak sima tabuk tawara soiba ngamba lergadi nang sona leiba x ki runji matungina nang soiba ade na mangonda tawra thamiba pot ariba ta haleo aduna sugumba good governance leitaba sugma mayam sine koi no ji khut thega si hairaga si personal lagane ba koi personality koi no haiji sugumba mayam ji project paiba scheme paiba sugba department ngata ne ji su loiba service extension to aduna maximum hoji leiba government ji di service extension ngata ne hoji lei aduna cabinet namana cabinet ki rule lamana cabinet ki kanomana akoi ki ek to pass over yaraga di sigi runji hoji bok da bai to imram ke gino india masi am yena grabza ni masi ki office me run tholi si jo yena ba ya ba yena matung si tholi ine masi hoji bok sem dok pungam dri india gi hoji iseng seng ai da seneng go mengi su employee me am hoji lei aduna hoji lei ba sing si di employee ma haraga di akoi ki Maruina Central Civil Service Classification akhoi rules 1965 na bound to ba mai act rules mai am lei jari ba si wang da loi chatla nga ta ne hoj lei sing ana employee ma na high kari no aji educative amasung legislature lei ba
ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯞꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯎ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨ ꯃꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯅꯧꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯖꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯠꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯁꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯔꯤꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ employees engage tꯧ ꯂꯩ 200 more than 200 ꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯅꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯗꯤ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯜꯂꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯄꯦꯟꯁꯅꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯉꯥꯛꯇꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯇꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤꯗ ꯂꯧꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯈꯛꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ effective oina administration leitre habi wafum du utpo uru ka yeah, it appears to be like that. Ada khanging bam nga sai do cabinet ka de puthok pai pau nei bi gra natraga man department menu do minister ko tawre to visa extension se moi service extension si hojikti tasena moi competition sang se asagi open nate hojik tawri miam se service extension se kari maram thikalaga service extension tawe na habigi post lakba ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯨꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗꯁꯨꯀꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯕꯥꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯁꯤ ꯄꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯄꯟꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ it is essentially required extension is essentially required in some limited cases yes yam kanaba poni rigi amaramda yam kanaba watli sabjana thoroughly useless the high hydra ko adugi tawbagi damakta si rational way there are specific guidelines and instructions procedure lay hajari government of India every state government koi Manipur su lay ni the tawtar gidi there should be a special reason sagi department of me ko mga happy si there should be a special reason to how far justified way have na to question way ko adu taseng badi presumption deri ko mga happy si there are special reasons le rang mani haiba ta bane ko na adu subject di nei na dream ni na the some point that there should be a special reason for re-employment or re-engagement adi matung da yamna avoidable way rabra exceptional way rabra exceptionally ama natra yadre adu natra yadre have si le rabra ahum subada available or makada leba manakta leba collection available service tawriba mi singdu dati adugi expertise do tha suki manungda nimit suki manungda pisan ba yar roidra haiba si khanara matungda cabinet puthu haibane ba cabinet because it is a policy decision thaba anu ba hapani post creation masam to even aino matam khara education commissioner hoijenge da pa lisingam kaktang piba tolop tha amada re-engagement over physics kangde maths kangde things like that 1000 ki demuto ko because a cabinet puthu in insist it should be a policy decision na konang da yam kana ki department yam kana hoi maram di ekta pohap da hapanate si 33 casual employees in cabinet puthu cabinet ka ya balor ga they are essentially required in these departments and tawga tawgi bani hai jana moi sing yam thuna su mathang dum kana ki isam have that it is a policy decision and any policy decision should be concluded should be approved by the cabinet cabinet hoji kisi cabinet to udragadi it should be done diga darkar didum lay kai Manipur gi dasu se chief secretary har se kai mamang da matam kai mamang da ara rasmi extend to with how ndor su mari or su di makha gi junior oiba immediately junior oiba na bukshor da pite despite his availability mara demand so bung complaint over yauri ni ai eligibility way ni adu tawri ni adu
aso sumai to na du da to mana extend to le na adi su maram di dum le maram I can repeat Chief Secretary Mahapa is a officer to outstanding record for the last 5, 10, 15 years. Outstanding mase. Loinamo were A, B, C, loi were. Adi manungda political government, headed by the chief minister, political affiliation of Malayba, BJP, Congress, Amakan. The particular person, Sikitang, Mubi, prejudice, in a pampatre and Kalase. As already Moika, was second to the government of Medianas Yari, Administrative Reforms Commission Yari. But outstanding weapon number 1, and number 2, he or she should be politically suitable. I repeat the word politically suitable. Madam Shampaze, Chief Minister, yeah, I am leading this government, BJP government or Congress government. I know she only have this B, this A. Despite his seniority, his outstanding record is anybody can be chosen. But my dear, I have the amenable way to do it. Then I administration fail to do it. How can I run my government? Which Chief Minister prerogative I do. I don't know. Politically suitable, hapsel level. Politically suitable, haragadi co-madrado. So, is it not selection again? The employee in the eco cannot do. Maming Panmanu I tend to Chief Secretary, the employee, Madam the Matangi Midu, suitable idea. The Adurso cabinet meeting low in decision low in equality. Manipur Natana cannot point Jikare and Kilaro in about his absolutely as it Dovalga in happy say. I think I happy saying as I gave Aren Rabi. Happy Sini, Aren Rabi Kokolini. They are second off from their retirement. Joy Shankar, Kokolisini. External Affairs Minister, happy sini, because of their performance. And the performance too is political government, but there are others, so many men, so many ayals, yam lady have foreign service secretary. This Joy Shankar is suitable to them politically. But Madam Dipitava. And the more exceptional persons containing mean I could maintain a day. I do know you have anita. Adinatana stenographer got a private secretary, principal private secretary, PPS, I have a minister, Makada Labor, Mayam Adubu Kayam experting a Sagi, Etombom, Tangam Saramaga, Pakistan, the Khan Sing Ali extend the Widna, father of Etombom. Can't get away. Yibo Hingi Mase, Ama Amsterdam, the gay man can do Huralakoneva, was a whole Nipim Lovani, other Toring, so the metallurgy or Lago or Pakistani life, Pakistani ma, so many Share Colate, it continues in between what Pishata Lema, Pare Colatory. I don't mind stories. And that case, that is understandable. I don't have a lower level electricity corporation in Kumanga PSC. Certainly, there should be somebody whose services may not be so essential, whose services can be performed by some other junior to him. Even must be even better. Karenapa, we are no Parena. Young employees are very good, very competent. They did good schooling, good paradu. For some other consideration, it is very bad, and it should be decried. Yes, they are required. Jam saying one young generation, yeah, no, what all of young generation, ye, Tabak Tanazari was in the Yam Papa, going to Canba, Hanagisum Kara, Queen Tower Abdu, Naktasum later, Mina. Man na tradi le trabois ning by some narakanda. Kadung kanda atopa noble hena helam dana. Tu matang mo suno busu yen su yen doini. Akoi yam lubo matam yam leading ita taombi maroina computer pairam pote. Hujiki kari sing computer kangalakwa. Ada huji wari ne koi smartphone paijera so koi pai tu di only ngasai Facebook kara hangbra WhatsApp kara hangbra. Ada call lakpa kanda pick up tobuga. Ado young generation ne kangi sima kuchi ekdam. Adi yam adu kamitik ture koi na pai bangam daba jaga mo pairam ne ado ano bonene so mohoi do tarai thambadi yadaba chance am pibam ni matau tari tawbi center da sum khati taw center da su tawina haibagi area am su dum di lakpa dong su dum taw kare ubaganda ain khambada maswai se sarkar mamang gi sarkar da stu re engagement gi film le ram di male ano bo sarkar si gi su dum lei di leire hanana amta di engagement gi thabak amta tawro hairu mina Yangjan bagi area su dum kara hen bazala na tagana hai ki ba wa ngak tawi phimam di leira swaida someone is answerable tamo
revenue ki the deputy secretary joint secretary am so extend to in tai ba deputy secretary joint secretary si bu kayam ne expertise lei ba post no over a period of 25-30 years service to moya the khare na exposure le mai but it need not be replicable to but sin ba yaro ni lei ti okay there may be many bright boys in the again nepotism and favoritism tarak pata ba yes tawbe hoi ngasai su mang du di sara kon thamjagre mamangi government haibatai congress matamda masigi re engagement ji yam toina tawba masi favoritism ni nepotism ni adu corruption hegalali haibana chingwa mayam ama maral siraga kaktat naba process am tawrabane adu orgadi masi phate si this government na realize tawraba moina diesel lograbane phatre mo yajagrabane adu orgadi sigumba phatre ba posi makha chathanaba tawriji hana tawrami ji kalai drom pharami haire moina farezi for not for the people haidoini people ki phabana taba moi ki phabo oidoine adu orgadi aina ji sigi su mu jawbiri india government ki office memorandum amada sigum si yaroi even 1 hour ba extend tawganu haiba potu aina so sai thamjagi ba 60 years ek retire to boga makha sangdaba yaroi na fundamental rule su yawri bina kari da mo court ta chapidri no haise sigum ba ma lagadi service extension tawragadi court ta chape mathau ta mardi government na aran ma tawragadi government de khoi kai hai ngam dre mardi government ji rule seng ngam ni even law bo moi semini adu orgadi government sina tawrpa asoiba law ge asoiba tu di court na madu sum thokpom changi ba court na sum thongna ma dai sai ngarang nan da MPCR gi chairman hapagi court lak na rin na adu lak ko tam si bokti polo next tam da di niyom chumna khalu ga na order ge pira ko leiri ne ba smai tawdna sigum department sing sida hoji ai na phangjaba report ai masing bok te lojade maruina yam kana tor mine irrigation works adegi kada tribal affairs hills ko gi TRI power aduga medicals de hoji maximum number of kana si service re engagement layo adorga di makhoi gi junior officers sing duna natraga mo staff sing duna natraga ji sina for that either on behalf of the other staffs and the unemployed youth sing sai sar na budi thambigre akoi manipur gi lai si national level de yangda literacy rate manipur no wangini manipur is 79 point kare hen grabani national level is 74 point kradani ada unemployment gi record city 7,50,000 around 8 lakhs 8 lakhs man lakh abane sidai da sigi mayam sigi behalf ta ji sina or somebody na court ta chapa dum yae marandi sigum service extend tawri dongena ala nga sai makha da laiba junior officer sing natraga employees sing duna su adum chapi yae ba ana government city sai bikena budi cabinet decision yaw da to khangja du ayaba cabinet decision yawi na idi loje marandi khoi hap ga su cabinet ki ayaba am loraga cabinet na moi su ngaklo madi loi pir ga tawi ngaklo du khoina lan ngaksel habi wane ba maram cha do mi da ngaklo pir ga thap hapsel habi noi to duni hapati ayaba na ngaklo loi yawi cabinet decision ayaba na loi yawi ai 100% guarantee mak te to bungam jeti ai loi ubu din da sadram ni na adu ayamba cabinet decision loraga extend to bung haktani na cabinet decision du lali masi to hum to te central government gi sum sum thoiba order si violate to buni haidana ai fundamental right si phangna ba court se pada ai masi tabi gane na khali adu masi kana gane ju khale yes Kunjabihari tangai phadana kare mu kan da yes hai bagi demand yauri demand se mayam si yauri even number 1 da le bunga sai haije buduni adu bo bu da hoji pu ba ibam di thoga su hoji phau da ning ba thu nan le dem ne adu kare mu kan da swai gi area se maroi da re engagement gi kari wa pum lakpa unemployment gi khoi swai di issue su mwang le bani na for the sake of young and employment educated khoi gi youth ching chi gi kari gi yang kan da swai da court ki doors in nok to bu gi area ma lahoning ba adu ga lawon phabu gi area ma takpiri si kamai thambi gi masi oji service extension tawgi matang da court chatba na sigi mamang da si hiding mamang dai khoi JSO AMTUC AMGEO si employee sing ji gi apex body omo ina laijaraga su khoi di pressure group ni khoi na laiba khoi gi central government gi norms amsung state laiba mayam sigi sakthung je moi da phang de hoi ju phangan biyo na khoi na kan demand laiba khoi gi demand chang jin je ba ado khoi ji masigi matang da court sapai matang ji example 7p matang ju khoi court chasira na dum khana nei na ba dum lai mamang da khoi ji meeting ji general council meeting tawdana
general body meeting call tawdana mayam akhoi khani haiba issue mayam si hoji thambiriba court ta chatpagi wafum simadi akhoi di court ta chatkadaba nati akhoi pressure da government si pressure da akhoi kana tawhngadabane na haiba mai aram ji shamdongadabne haiba pot tu dadi hoina asibu thajadana akhoi court amda chatna pressure na operation la sing bade dum pressure na dum tara su awi film ne oja ko last final remarks type tai maroina oja taw win ji thambi ba court ta chappe ofom ma oja biken hai se akoi ji pressure group ne court mak chappe ofom decision dum ti lodi jadri hai bani but pressure oina sum lei se pressure people sum tarak tragati hai ofom dilak ne last option kai no tarak tribani sirigi lei lisi yang ga ta pressure people tarak tribani the necessarily next step is judiciary meeting lob davani and that is happening around the country the court solution that is the only solution pragati tabidram ne na aduga tawri ba khara judi si haiba 200 mo hape haragadi 200 persons boys and a girl a male and a female they cannot be considered as very essential manga amma bari maktaru kama certainly something is amiss and judiciary meeting of course it is expensive judiciary meeting takes time effort X ko mi ma 6 month service extension dawre kalasi court petition fine tawre kalasi ne hoji the fast track court na hoji lai jibok ta magi judgment si lakna ba khoina kana to phangna hona ba da hena changbasu dum lai ri ba atam ji khoina honorable court ba khoina dune haibadi na ti hoji shiri da khoina court ta changba si am lu bai dare aduna khoi ki pami ba demand si phangbai mo ta khoi son da si stock example khoi hoji Manipur da home guard employees si all India ye na magi my salary si koi ki Manipur police ki magi constable ne magi tolo pi ga ne na hai masit mamang da khoi demand sum yaw mamang da supreme court na right tar ba supreme court na right tar ba si mu state government da mu masi implement tawna hona ba da hoji anga phang na matam changi si hoji ta ni hoji nahan cabinet pass tawre ko le na tawre do maino na court changbagi possibility sahi manga changbe tara changbe example court the once away emit tawra di khoina handu uber da su yamna ga tawbam leiba MPSC say hum jangi ni ma I just want to say something yes tamon final remarks the particular department natraga particular employee du against the nataba policy du against the sagadam policy du against the chalagati government na siguma policy si maram chadana bangtok to ai jabane mi du di kunkudra du di matam lo gebi ai election ki kano case ta sai manga changi MLA loi matun right tar sum yaw dum deba court ki procedure di ko jo dum accept to we man bi sangi magi kare kana ko panis tong no na bada so many documents changbani na adom da nataba policy du di challenge to we mi manga tara du di thaba to gebi ai but in future there di aram do to to na bagi wani da aduna pressure group si ambari thambi pressure group ai si tamodu amjin thambi re pressure group ai si government se de koi pressure si so many pressure to re even je si sam kim moi bidana agi kana to bidana koi thabak lepa ko pa whatever yam to re maduna war si prajada do war ro to court chala ga di employee me am lu patara tara dang khai bada court fee pi bada dum yam wa ga da ba man de id thodong la paisa du di yam maru de na khali aduga kano ki thabak phangdaba mi mayam hoji thabak macha ama kerani madul pala ngatra pinar madamni adeda noil patara tara kharo sigi job singji loina to khraga di hang doini habda no ya nei kan patara tara khai ko nani kan le aduna donaba dum ready yo ni habi ofom ni ye hujuputi pressure to video du kari mu kana tangai pharatrati masigi lambi sameso judiciary da nok to busim su tangai patana oi to ya bra habi wafum ring si tan verification on da hadi oza biken na duga tawbi duga oza ko diwali ka si big news do lakpi ba duga si manu na chem phan bi ke damte no chalak pati kai kom no jari ba gas of mapu am kan ta ga ngasi ki damta impact news ki manu hona matang solution jen batan ja jarole adu lamdam bi se tholi ba thodo wa tho kya gi marik chom report ki tamak impact news mi ang ta do lebi